Na početku današnje dženaze ja ću samo objasniti način klanja dženaze. Simo izgovaramo prvi tekbir. Tekbiri i stajanje kod dženaze su fars, obavezi. Zato kad god donesen tekbir na glas, isti ste dužni proučiti u sebi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نذيت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة ثناء لله تعالى والصلوات على النبي ودعاء لهذا الميت أداء مستقبل القبلة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضا لله تعالى. الفاتحة. Poštovana braćo, i danas svi prisutni ovdje na dženazi, dozvolite mi samo nekoliko riječi da kažem na ovom današnjem našem skupu, na ovoj dženazi. Uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu u Kur'anu Azimušanu govori nam: Bismillah, kullu nefsin za'iqatul maut, thumma ilejna turđaun. Svaka duša će okusti smrt, zatim ćete se, kaže gospodar, vratiti njemu. Odakle ste i došli. Mi znamo da smo rođeni, znamo da živimo, znamo da postoji smrt. Znamo da Allah Đelešanu sve određuje. Znamo da Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisi šerifu: ono što te zadesi nije te moglo mimoići, a ono što te mimoiđe nije te moglo zadesiti. Sve nam je to jasno. I znamo da Allah sve određuje. Ali nam je kao ljudima, kao vjernicima, teško kada ispraćamo na ahiret ovako mlade ljude, posebno kada idu nevini, nastradaju na bigajri hak. Meni je danas posebno teško jer moram da klanjam dženazu svome učeniku iz mekteba. To je, braćo, nešto najteže. I posebno sam zbog toga potresen s obzirom da znam da je naš rahmetlija Amer bio primjer jednoga učenika, primjer jednoga momka koji je veoma malo pričao, bio blage naravni, bio tih, i ni u njegovoj mahali ga svi nisu znali. A kamoli ovoliko klopće uopće ne znaju ko je Amer Pivić, jer je bio miran, nikada nikome ništa nije uradio, nažao, kazao i tako dalje. Ali evo vidite, danas umjesto da se raduje sa svojom mladosti, da ide, da se druži sa svojim vršnjacima, on se vraća svome gospodaru. Naravno, njegova porodica je zadovoljna sa Allahovom odredbom i oni to, hvala Bogu, podnose onako kako to vjernici podnose, jer znaju da ćemo se, ako Bog da, svi Allahu jednog dana vratiti. Međutim, moram kao imam ovog džemata, kao imam ovog našega džematlije koga ispraćamo u vječnost, našega merhuma, moram kazati da sam zaprepašten time što mi svi šutimo. Svaki dan su stranice u novinama pune: poginuo, ubijen, droga, alkohol i tako dalje. Malo se radi na prevencijama toga da se ovo ne dešava. Morali bi se svi više zapitati dokad više. Kada će to stati? Ko je odgovoran za sve ovo? Jer došlo je vrijeme da više ne smijemo svoju djecu maltene ni u školu slati. Da ne smije izaći na put. Ovo za državu smo se borili da imamo. Dopustili smo danas da mala grupica nekakvih mafijaša, kriminalaca, umjesto da bude iza rešetaka, da oni nama diriguju.
kad ćemo leći, gdje ćemo ići, šta ćemo raditi. Stoga, sa ovoga mjesta pozivam da se utvrdi ta odgovornost za našeg Amera. Znamo koga je ubio, ali mora neko biti odgovoran za ovu nesigurnost koja vlada. Upućujem sa ovoga mjesta apel, poziv, molbu, kako god hoćete. Tražimo mir za svoju djecu. Tražimo da normalno mogu da živi, da normalno mogu da idu u školu, da idu da se druže, da se ne skupljamo na dženazama da ispraćamo svoje, nego da se sakupljamo na fudbalskim utakmicama, da postižu dobre rezultate na raznim poljima, a ne da se skupljamo na dženazama. A vidite dokle je došlo vrijeme. Na kraju, poštovana braćo, s obzirom da je Amer živio u ovome džematu, da su danas prisutni ovdje svi njegovi prijatelji, rodbina i svi mi, pitam vas ukoliko je za života nešto nekome ipak kazao, možda ružno, uvrijedio svojim govorom, postupkom ili djelom, hoćemo li mu to ako Bog da halaliti? Hoćemo li halaliti? Hoćemo li halaliti? Halalim jari dani Allahi ta'ala el Fatiha.